Nagaland kan sampai ada naga tum sampai ada song kai drop anaga tum sampai sialam kan ini itu jadi cuma pan ayo ding klub sampai tum ada Karbiang Long Autonomous Council itu di tum pada nang pedulong le podana bibe kaposi nantu nang cerap tum pon itu pan podana bilang ji bukan ini alam tu lasi halas sosi jaga thading jelo nang tum kai great drop naga tum panda labdak long le nang pinpol dim lo nang pe pon po bukan ini alam tu lasi alang lisi la non hata gitu la dong suini so se forest along ni along capital tribal tu kan capital dim seda jaga thara masih ke peklo ki pulo pusi ni tum dong la bintu lo na konsep la so se jaga thara ke pon jadi aku enrich tu coba ya okay alang ni gitu bangke Karbiang Long amen ki ire bangke chok chede tribal land pulai asi ta la bangta alang ni chok chede alang ni konsep chona vote bank of politics ka pathriya ta so the 6 lo bisi kita 6 paragraph 20 part 1 table 1 item number 2 lo bisi kita Karbiang Long district ko talk ta specific very specific tribal land buat talk tribal land puti talk do seta labang ke mane kene aku specify kali lagi alake overall bhag puta Mizoram Autonomous Council tu, Meghalaya tu, Tripura tu, dan Assam Hill District tu, lahir kado apa baru pasti tribal areas tu. Tapi jaya kata ni apa pakai Karbiang Long anak ki masih cocok. Dan various tribe tu ke, various tribal tu apa, langsung mana pakai tribal land tu sama dia nani tu. Masih alam lipat ki bukan tu ke, hini alam. Isi alam bang alang li unconstitutional alam sini against section like isi ke unconstitutional hini alam bang alang li konsep kala hendo laktu makan long leki pia konsep neli cekonmu neli jaya kata press conference neli follow batta hini iponge hini pia long kahelo kata ipong bang neli nengdo lake lengri jana lo alang li kipua bang kala hendo dak itu naga non boro non janon statum kata voter lista amen tokonaku lapian ke longle patap tapinang ko anon ka julong bangke halo bangsa area phamsi kopeni women wing of president and secretary pada lagi ala su pije pesi lai bang akhatna mane pilo dake mupen nang kita explain bane amparta clan dag jai kathara bangke jai kathara involvement bangke tak to bang lai lo del ting pije bangke jai kathara lasi alang li lahai Karbiang Long langsung happy virgi pada Karbiang Long happy virgi lapengke tribal land mesti kira nai tu mah jadi lahai lo alang li pavir nai tu konsep make kapre mani pandak fansi padu polisi voter list amen thap nai longle pata tapi nai kono sudah bukan alang itu demand lo ke siapa pada tu kapci tong namen dan siapa dalam jumesen sudah tu lo ne Allah bang dari itu explain itu langsung aku tak. Ada non Karbiang Long lapen di Mahasau tak asal ngomong ke, bah even British ada 6 areas pula. Masa dah pakai rong kosong si cukim longi. Even Karbiatum seta, the indigenous tribal including di Mahasau Pusaba kapre ketum seta, the council pen permission nai. Unclass land seta. Non yang long pakai forest land berarti. forest kosong si forest land lo le rong itu kim rompo neli Daniel kero neli ke council exception lo neli sila no nama forest land lo head to kim dam puno I can be evicted I will be evicted government has council autonomous council has every right to evict me no na tunke council pe na permission lo le forest land thulan na tunke illegal settler lo why should they not be evicted Kopisi lalu mana eviction claim ledet po. Naga cita menjadi kafialam lo. Lasi la non ada isu atau macam kali. Ada isu dengan ke arrest vendor pe, bayar arrest po. Musim yang tadi pandang jap program kami lo. Lasi la forest encroacher lo tadi. PGR along le lo gitu tu encroacher lo. Forest land lo gitu tu encroacher lo and parta. Even and plus land along so the 6 area lo ke. Komatnya orang kini bilo pute laki illegal lo lasi they should be evicted alama baki lasi are isu dengan arrest nampu anpal ke
Lang open illegal set up. Di lai thana lo itum FIR pikan elo sola mangta la sel sola mangta arrest rate nei ko bangsin itum hen pe no la bangso press conference at trupen summit itum puito la CM bage very positive meselo posipulo nanto meklem na meselo ate metang no relong pat ke kachirai nei ke to makirang solo na sinantum la bangso ke klem da abang ke me piglo posi alang li penito positive response lo namlo Bisogna hai da semet non la forest long illegal settlers ke do tu na tu phan no elite nang ji busi tum ta pulo sila sol alo bang long ki dam ta ko sol ben sila da muni tu ke van mong poplo ko ma ki chok chi ko na ki chok chi ram si ta so ma tu illegal settlers ada ke do long poko to misa Chorolo, otherwise media court lo ning je ma nili da so a reply man chi hek penali to man apa chini ko muthe labak so along le long bang ke akimi alam ke kalilo non he pele ke bang kalilo latum ke bang anikan dolo latum ke bang long po ba pot ke a joini ke latum khadak penle amethang jongjung aning ke ha aning ke re penle ke bang kalilo to dak ke cha tum do ladak bang no na tum han itum dim klong nang pipo ardo political agenda thi ola da benang na tum dak kachira do ni tum akko report ke long da mateng kulo dante dak ukhil go goi da dak indirectly that involvement do directly lo amethang sipak landre pancholo that involvement do la sikupine alam dolo kulotante okhel gogoi amuni sedak thor pakiti kusi nilitum beta galong la pen la so dimonong bangke non patumi nilituma team men ke dam la pang chotkali la so france ta me karpia tum mate hadak local ke do bari na tunjong se la bang so rong long dam lo kulotante hala tuman ka teng kheng do theng han pa cho enong li pan se nilitum beta galong la si hala so lasona dimon lasona ghotona ke dokok bang kulodante kupi bosi lasona ghotona ke dokok dak chakluk bang dolo lapen laso area long ilitum non ilitum tim ucot kali karbiang long lo organization do an political party do an sitame jongjung pendame laso dimon humri dam nangji lapen jong si jongjung dam de kulonte la nilitum ben chelak pen sitame humri dam nangji laso dimon bangke arlo illegal hek piglo laso dimon bangke mane isi kenon naya illegal hapsi se maro la da kapre smuggling kam na dak do se arjuno la pen dak drugs deal ki deal tum to dak si la so dim no se chepa chom si nilitum birta kelong la pen dak me kini me thego no le muthe la dak bang nilitum karjuno report te ngong ta dak kupini arms na ki deal do la so rong lo la si ilitum la dak humri da nang ji la pen la dak komama involvement ke doan bang ke prap jin pen la so dim long pen ari chirung si la so dim long jihek dunang ji jasme pep ke ilitum akar bitum bang involved dunang de nilitum karjulo mateng kulotante laso dimolong bangke borjan block 2 la sia paralong la bangke laso sitha masing sek plan lo laso sitha ke nang lilekan sek kali lake revenue department la settlement along la tu ka jurito laso ka chirap atum si laso dimolong sitha sek plan sila tum aka break duplicate sitha entry tu laban la atumi nilitum cetor kobo mahut nilitum karjulo nang litum dak mal dimplo nang kepek la solam na ke klan mudlo pulotan te amen ke klan bangke la ke nili lekan inje kali la pe nili tu ma tim le inje kali hala dak ke do illegal settlers sum sina chethanun lo jen ni tum thana bangke na ke chaga bangke room hasnu pinu do nili chini ne lam sina me room hasnu puda ki fusar kolong si sakuri ke klem sina chethanun la pe ninun do thula la bangke dhuniram ka thar ko nili si tolong le pin amni dhanda chini ne sita me hala dak tum sina ke thanun lo je la tum si nili tum han pata na ke isu kusi pu Otu record bang avida thek sidame la tuman duplicate pata bang ke pachiot krailo la so record bang nilitum malong dolo nilitum nanglitum kenang so pronde nilitum nang paklan ko la pen la dak bang ke ilitum prabjin ben anu tin dak song cipupe party cipupe la pen media tong kapre profession cipupe se ilitum da la dak anu tin involved nei nilim jong ka do we banda ipillo la bang ilitum dak involved si la so dimlo aklong ilitum chini pa mesi angkur apilong helang lapsi ladak ilitum akar biang long pan hirjir la solong le apranman ke dola so teng le pamanna usini lika doi panta ipillo la penako dolan kulotan le ilitum charju na non make lailo John Singh ti kathar involvement do uta bena ang thang la sila so lang ko an ahok na lutum modak dam bu sel long na sila so ban na lutum do bola be tung bu kang tung la boelo bagi dom dam la boelo Pati la bangso alang ni tum wang pen ni tum pan lada nang teng henga ho ni tum pan halada nang histor ko ho hadak alang ni tum amen ki en pon do amen sum pon nor pon do dada ke ni tum pan
amuk jaya kathar si donut posi tu pandim nang ke peke pula solam itu panang kita kondo la sini tu ke kemana lo pulo te dak jaya kathar involvement ke doveng lo pulo alang li bangsi haladak pado toilo posi tu isi bangke ke kroidam lo ati pe mohedi li pulo 24 November achi lo tu pachuning ani kana po member chilo di hala social ni kede je Karbi Anglong bangke Karbi Anglong kali pura daga tribal land puseda irji pulo kasi tribal tu mana na filu bomlo alo apreka frequent border bolanta itu pudam itu aposi are ngepeso atu bolanta itu korte nudo injiri nudo aposi ala are peso vega bang phat neto mala kachina tenge tiken bromo laso supi si la are ngapeso banglo la selang pangsa me itu mateng bangke arrest ni po bangta itu budang lo la penhaso Michael boro bangsa me alang report dun pe me pensi alang aning chi pi thi pensi niyo to moni panang ke ther nang ke ha la pen ditum panang chi ne lema ditum avidan chi ne ma ditum na to pan dapen na plung edi dapen na pichi edi